ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agrobot ka man kidi kwarog ta inta ijay lugar ti kasinsin ko. Pagluganan tangay, kat nadadahil mo ti tricycle ka. Naa, madimanan ti tricycle mo. Unya raw tangkay. Awan mo't ngamin ti igatang ko, tasukat ako ma. Kanayon lakit ang madadailan day ta at tricycle. Iperkilom lagan. Nyanggal may. Eh, No per kilaw. Ang mga no awan ti mapaglakwa ka sa ngaribaw. ay, makapasurun mo day ta at trike mo. Kanayon ang madadails. Ay, imbaglaan di adda ngagkaradadail. Ngamtay pulos nga awan ang gail. Oh, Mabalin ko pa yung matapagluganan, no adda papanak. ay, ije papananta. Ada itanda kanyak apagsakayak apagluganan nga awan gasolina na. Dayamat kasta. Pagluganan nga uri awan gasolina na. Ada? Makitam tao. Saan pa'y nga aglati ah? Na, kabalyo mo't day nagsakayam inteng. Aba, Nangalaam iti kabalyaw. yung regalo kanyak ti kasinsin ko. Mapan ka nung aminin ije abroad, iso nga intadnan kanyak da ito bakalyo. Ay, sti kabalyo. Na, kadwam ka din ni Kwarog anapan iti balayda? Saan? Napan ngamin nagpatarimaan iti bulok at tricycle. Amo na kaday nga adan kabalyaw. Saan pa'y? Ay, sigurado nga umapal na jay. Taawan kabalyo na. Ay, no nga takadwam anapan. Inikanda nga tamot iti kabalyo na. Pwede. Di namot mabalin nga ipasada ti kabalyaw. Di mo't kunam kanyak nga ramatek ti kabalyo nga agpabarangay haul. Kaya no adda papanak, isun ti pagsaksakayak. Damo garaigi ti kabalyo anang naggaw. Akin kabalyo nga iti dayjay. Ay, ni man inteng, mare. Inted ka no ti kasinsin na. Inted dati kabalyaw kin ni Kapitan. Wen, mare. Jak ni namnama nga ikanda ni inteng iti kabalyaw. Di ba dungkaw, nabayagan akayat na ti maaddaan iti kabalyaw. Pagsakayan na ka no adda papanan na. Maragsakan mo't ni inteng tada ka no pagsakayan na amapan ije barangay hall. Naamo ka di mutlaang di kabalyaw, maray? Siguro tap aprosan mo't ni inteng. Garaigi ti kabalyo tayo dyan Dahil tinapan ko inala iti lugar ti kasinsin ka. Ginatang mo ka di ang gail. Saan ko aginatang? Inted na dahi ta akabalyaw. Wow, naggasat ka ng gail. Adda kumamit kabalyaw. Iso dahi tatay ko nakasakayak nga awan gasolina na. Saan ka di nga husto tay ko nakasaan pa'y nga aglatay? Unang gail. Ay, mabalin ka di abuludak ti kabalyaw. Saan ko lakit di nga ramatan di mabalain. Basta ikanyo iti kanina Ay, di ka danag ang gail. Busog at ti kabalyaw. Adda ka di amom akabagyan ni Kapitan nga adda kabalyo na. Nay, hapayan na damag mo day da. Adda nga min nakitak akabalyo ni Kapitan. Kuna ni Maribana nga inted ka no ti kasinsin na. Ay, naggasatan ni parinteng. Inikanda iti kabalyo na. An-anwan na nga iti kabalyaw. Ay, kat mabalin na sakayan na pagluganan No mapaganak taw, nangina ti kabalyo no ilakaw. Kasta ka day. Isumulagayam akayat mo ti maaddaan iti kabalyaw. Mabalin na mo't sigurong ipabulaw ti kabalyo na, tuyang. Imbag ano ipabulod na mo ti kabalyo na. Apay, alikamang. Ay na, nagpintasin ti kabalyong paray. Puro apuraw. Kursunadak ti maris na. Kanayon ko apagsakayan no mapanak ije barangay hall. Pangiwaywayam ngay no adakan ije barangay hall paray. Ije mismo aparaangan nan Adumot ti ruot ije apasit. Saan na siminto? Ay, kwa kumaparay. Jay,
Mabalay na buludin ti kabalyong paray. Sa nabalay ta iwayway kaw. Ay, kano iwayway mo di, mabalin nga umay mo alain no adakon iji barangay hall. Iyag munton iti malam tapag sakayak nga agawin. Ay una paray. Tay talaga yam. Umay ko alain inton bigat. Ta iwayway kaw. Iyag kumanan iti malam ta pagsakayam nga agaway. Ay, sige. Uray kang kapaititangdan mo no kanayon nga iwayway mo ti kabalyok. Ay na. Nagsayatan no datangdan ko paray. Inaldaw ko nga umay alain iti barangay hall. Nakakuboy boots ken kuboy hat ka. Papanam? Agsawarak man. Aramatag ti kabalyo ni pari Inteng. Imbag man, takayat na pagsawar mo, ti kabalyo na. Ay kitwin tempakadak may. Ngam isublik ka no iti malayam tapag sakayan ng agaway. No pagsakayam no adda papanam, mabalin siguro. Ngam no aramatom a pagsawar, amangan no di na kayat. Apay, muna pa aya, ngay naramat ko ang nagsawar. Di namit makita. Ngam panang loko ti kastang aramidom badong. Uray nga raw ta di na makita kunak nga ruday. Uy, nagmayat mat gata kabalyo mo, tatabad yung. No kayat mo nga bangan, ipaabang ko king ka. Per oras, ti panangabang mau. Ay, sige man tapadesak nga kabalyoan. Ay, istay ag kabalyo. Magtugawa dito'y sirok ti kayaw. Urasak, ti panagsakay mau, tungan. Ngam saan ka mapanidya asidag ti sintro Dito'y laeng. Nay, apay nga madi nga umasidagak ijay. Asidag mati barangay hall ijay. Saan nga rod amabalay? Ay, no di mo kayat dito'y laeng. Saan ko nga ipaabang? Ay, kayat ko si kamet nga tatabad yung nga. Alang nga rodin taurasak. No adamay sa nga oras, pagbayad kan. Uwan? Mangawis ka pa'y no adamayat nga agabang iti kabalyaw. Way, inuras ti panagabang yaw. Ay, adu ati mayat nga mang abang nga agsakay ti kabalyo. Ay, unay katitsyo ramon pare. Kas kalapod no kuboy. Pinatas ko lang mo pare. Anya serbi nga ti bots keng kuboy hat kaw. No saan ko nga ramatay? Apay akas la nabambanog unay ti kabalyo horse. Ay, kwa pare. Pinagtaray ko lang itay. Ta kunak no maladawa ka makadanon dito barangay hall. Isa nabanbanaw. Na, kasla saan anabsog Apay saan mo pare? Arab tupay nga Arab itay iti karutan. Ay nalipatak nga imbaga pare. Ay no mabisin ken mabanog kano daytoy a kabalyo. Ket kumugtar. Anya, kasta ka day. Kita ket sana kumugtar tanabsog pare. Nangalaam di tabilbilangam a kwarta badong. Saka tumanagaray. Ikang ka iti igatang mo iti karnay. Iyayan ni kagawad ko anak. Karnay kunam? Na, mas daawak man badong. Nangalaam di ta kwartam? Ingka gumata ngayon. Tumanamag ka pailay. Saan mo ka di atinakaw daytoy, Pangtakawak kumangay. Uray kas kasanaw. Saan ka pa'y apinakan iti tinakaw tuyang? Malang araw, anya ti kayat mau. Karni ti babaw, wano karni ti manaw. Uray anya ditan basta karnay. Ingkan, tamabisina kaon. Mangala kamut tayo iti sagpaw mau. Gumatangak man iti may sa kilo a manok ken patatas, maray. Nay, agpada tamot iti iluto apang maluman marituyang. Kastamot ti ginatang ko. Nagtulag kayon samot iti gatangan yaw kukumaray. Ay na, saan kumada iti tigatangek, no dinakinikan ni badung ko iti igatangkaw. Ay, adda ka din nakitang danan ni Pari Badong. Taadda inted na ken ka akwartam, marituyang. Ada siguro. Taadamot inted na kan ni marituyang ako nana. Ay, awan mo't amok, maray. Basta di pimanaw ang nakabado iti kubaw, adda kwartanan asimang pag. Anya? Kasano na pasamak dayta? Di mo ka didinamag ni Badong mo, no nangalaan na iti kwartana, maray. Dinamag kaw, ngam di na mo't imbaga, maray. Anya ka diti pampanunutan. Apay, ada na po mo? Awan tinapukaw ko. Hanggang nagrana kami kan ni Marituyang. Agpada ti ginatang may akarnit manok kan patatas.
Anya kumangay no agpada. Dinamag ko ngamin, no ada nakitang danan ni Pari Badong. Ang awan ka no, mate. Apay ay apakariribukam amin. Tingamin ko na ni Marituyang. Nagbado ka no ni Pari Badong itibado ti Koboy. Idisimbang pet, ada ka no meten kwartana. Anya? Kasanumot ana pasamak ana adaan iti kwarta, idi nagbado iti kuboy. Day tangarod tinagsidaawak. Ay, di nakmasiriban ti lukaw. Nalalaingak ngem iso. Ay, denggem ti bagakwarog Masapol, adi ka agpadpadlaw Anya ka diti paramid mo, Wangkail. Surutem ni paribadong itinalibad. Kalpasan maala na ti kabalyaw, ije barangay hall. Apay kumasuruta kang Kail. Si putam, no pangipanan na iti kabalyaw. Kano anya ti aramidan na. Apay ka di ang Kail. Apay nga ramidak day ta. Kano na adaan kano iti kwarta, idi impanaw na ti kabalyaw. Mawata kunti kayat mo amamuan ang Kail. Sige, surutay. Apaman nga alain na ti kabalyaw. Basta di kagpadpadlaw Awagan na. No makitam anak kadidilaw, titignan na. Nagbado ka manen iti kuboy. Gawin Tapno damanin pagsayatan ta, tuyang. Anya kumaday ta pagsayaatan. Ay, san ka maawatan? Ilaw-lawag mo man ba daw? Ay, saan man nga ti saludsod mo? Sige, giday. Mapanakaw. San ka kading agtaktakaw? Ay, unay mo dahito yan. Saan nga raw? Saan mo man nadadaalan ti diskartek? Anya nga min ayati diskartim ako nam. Saan arumbang amaamwam? Taday tangiwa mo. Apay, di mo kayat amaamuan da. Kayat nasawan. Saan aligan? Dahil dyan ni tata ba daw? Imulog iti nagsakayan na kabalya. Kat nagtugaw iti sirok ti kaya. Ni. Ada sumungad na lalaki. Inggoyod ni tata ba dong ti kabalyaw? Anya ti kayat sa hunday tawi. Nagsakay di may sa lalaki. Didak makita dito'y naglingadak. Mukaon. Awagak ni Uncle Kao, taumay di taoy. Hello, Uncle. At ni tatabadong dito'y sirok ti dakil nga akasya dito'y pungto ti kalsada. Anyat aramidin na dita. At damit sa bali ang nagsakay ti kabalyaw. At dapay kakadwana. Kaslaur urahin da amalpas di may sata sumublat da. Ha? Ay! Ang mga no ipapabang na. Kaslakas tangaro ti mawatak, Uncle. Ay, umayak dita. Umay ko alaan ti kabalyok. Salbag na itaan nila lang. Unang Uncle, umay ka. Urayan kan di tao. Ay, salbag ka. Pag nagnegosyong gayam ti kabalyok. Ay, Di nagtulagan ta atangdan mo amang iwayway. Ay, jak itan. ay, kwa paray. Italaang, mate. Pinadas dalaang mo tasakayan. Asus! Ay, nabanog namin ti kabalyo kan mabisin. Iso akim mugtar. Kinugtaran na matindi patong ko, paray. Ha? Ay, nablon sa amin tayo. Ay. Tayo pagpagas ko, paray. Ay. Ouch. Eh, jay bayad na iti nagsaksakay wano pinagpahirmaw. Iso ti aramatam. Ay, sige pare. Ingkamin iti kabalyo. Anya. Apay anak kasarukod ti Koboy. Ay, nasakit ti kinugtaran ti kabalyo, tuyang. Ay, dusak sa daytoy anang loko ka ni parenteng. Ay, madya talaga ti mang loko iti pada tao, tuyang. Hadda ka tukad na adusa. Iso asaan kun nga ulitan ti mang lukaw. Ay natatabadong ti aramid amadi pagbabawyam to iti udin. Ala sigay, ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika.
ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.